Dobro večer, ja sam Matej Marić, idem u turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik, treća sam godina kuharskog tehničara. I koju si lekciju naučio sudjelovanjem u Testit projektu? Naučili smo koristiti neke vegetarijanske namirnice, te smo naučili se zapravo snalaziti u kuhinji. Divno. I što je za tebe značilo svo ovo iskustvo? Pa evo nešto novo, radili smo nešto što nikad prije nismo radili, evo sada smo kuhali sa šefom Damirom, tu smo isto dosta naučili, da. I bi li nešto izdvojio što je bilo posebno u Italiji, neko znanje koje ste vi donijeli iz Dubrovnika u Italiju ili obrnuto, možda nešto što su kolege iz Italije naučili vas, pa ste vi to donijeli i implementirali večeras u ovu večer u vašoj kuhinji? Pa evo, na primjer, serviranje vegetarijanskih obroka, jela, te koristimo neke nove tehnike koje oni nisu još znali, pa smo im pokazali. I koja onda za tebe poruka je za sve kuhare, mlade kuhare, oni koji to tek žele postati? Nemojte se dvoumiti, nemojte se bojati. Divno, hvala ti. Kao iskustvo bilo odlično. Naučili smo dosta toga, nove stvari, upoznali nove ljude, prijatelje, putovanje isto nije bilo toliko naporno koliko sam mislio da će biti i bilo je sve u svemu jako dobro i zabavno. Mislim da bi svi mogli uspjeti, i muški i žene, tako da uopće nema razlike u tome kao kuhar. Naučili smo zapravo koristiti tikvu kao vegetarijansku namirnicu bez mesa, te možemo zapravo koristiti drugo povrće kao tikvu u tim jelima kako bi se stvorila neka naša nova jela. Preferiram talijansku kuhinju što su paste, rižoti i pice.